Il-persentaġġ ta' votanti li ħarġu jivvotaw fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieħ sa satejn ta' wara nofsinhar kien ta' 34%. Mill-ewwel distrett ħarġu jivvotaw 36% tar-residenti, fit-tieni u tielet distrett ħarġu jivvotaw 31%. Sa satejn ta' wara nofsinhar mir-raba' distrett ħarġu jivvotaw 37%. Dan id-distrett kellu l-ogħla persentaġġ ta' votanti għar-referendum. Mill-5 distrett ħarġu jivvotaw 34%, mis-6 distrett ħarġu jivvotaw 36% tar-residenti. Fis-7 u 8 distrett ħarġu jivvotaw 34% tar-residenti. Kienu 33% residenti mid-9 distrett li ħarġu jivvotaw, filwaqt li mill-10 distrett ħarġu jivvotaw 36% tar-residenti. Dan filwaqt li fil-11 distrett kienu 34% n-nies li votaw sa satejn ta' wara nofsinhar. Mit-12 distrett 31% tar-residenti ħarġu jivvotaw sa dan il-ħin. Intant fit-13 distrett jiġifieri Għawdex ħarġu jivvotaw 33% tar-residenti Għawdċin.